Ahirgi ayatda Allah subhanahu wa taala ilmul gaybni bayandap atat. Ilmul gaybdin kebirlerini Allah taala subhanahu wa taala bayandap atat. İnnallaha indahu ilmus sa'a. Albatta kıyamatın ilmi kaçan boluşunu Allah biledi. Kıyamat kaçan boluşunun ilmi Allah'ın aslında. Ve yunazzilul gays. Kaçan camın düşüröt anında Allah özü biledi. Ve ya'lemu ma fil arham. Rahimdagi enin kursagında ne var eken anında Allah biledi. Ve ma tadri nefsun maza teksibu gada. Hiçbir adam erteň ne boluşunu bilbeydi. Yani hiçbir adam balası erteň qayerda ölüşünü de bilbeydi. Qaysı jerde ölüşünü de bilbeydi. İnnallahu alimun habir. Albatta Allah'ın barın bilip duruvchi, barından habardar deydi. Bu ayatın sebebi de var, düşünün sebebi de var. Oşon üçin bularga munhasir kılıp aytılıp atat. İlmi gayb bul nesege munhasir emes. İlmi gayb öte köp. Ve indahu mafatihul gayb. La ya'lemuha illa hu. İlmi gaybdin bardygy, iftahtary açykça Allah'ın aslında, Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Biroq bu neselerdi aytkanın sebebi bir adam kelip suraydı. Men deydi, ayalım boyunda var, ayalım kaçan ne töreydi deydi. Ne töreydi? Erkek bir kaçıbı, kızbı. Birinci soru. İkincisi, bizim yaşabımızda yerimiz kurgap ketdi, jamgır jağıp aytat, jamgır kaçan jağıydı degen soru beredi. Üçüncü sorusu ne bolat? Men tuğulganımды bilem deydi, biroq kaçan ölemін deydi. Uşunday soru beriledi. Oşol учурда Allah subhanahu wa taala uşul ayat düşürgän. Has okuyada işte. Enenin kursağında ne var eken Allah biledi. Jamgır jağan kaçan jağıydı Allah biledi. Adam erteň ne kılat Allah biledi. Qaysı jerde ölet, kaçan ölet Allah biledi dedi. Bul bardygy ilmul gayb dedi. Düşünüňärmi? Oşoga biz aýtdy Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah taala söylep, bu ilmi gayb bunun ilmini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Demek innallaha indahu ilmus sa'a. Kıyamatın ilmini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Kıyamatın ilmini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Bunu Peygamberimiz aytkan emes, Cebrail'e da aytkan emes. Hiç kim bilmeydi. Allah'tan bu özünün sırrı, ana hiç kim aytkan emes. Allah Taala kebir nesilerde öz yaşırıp koygan, oşol gaybtara giret, ana Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Çünkü kıyamatın belgileri aytılgan. Biroq kaçan bolat? Vaktisini bir gana Allah'ın özü bilet. Bu sır. Muna oşon ayttat, innallaha indahu ilmus sa'ade. Andan keyin mesele ve yunazzilul gays. Gays dep jağında aytılan. Jamgırdı Allah düşüret dedi. Allah jağdırat, Allah düşüret. Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Kaçan, kantip jamgır jağıydı, qayerge kança jağıydı, kança kölemde, paydalı, ziyandı, ne bolat? Bunu Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Bu jerde bir soru bolat bugünkü günde, azırkı zamanda bayağı abar rayını karagandar ne kılat? Aytıp durat. Muna o günü ıssık bolat eken, jamgır jağılışı mümkün, kar jağışı mümkün dep aldan habar beredi. Bu balдар bu ilmi gaybga girmeydi. Bular muşahadadagy neseni aytat. Görüp atkan nerse, bular oşol şamaldın jürüşüni aytat. Oşo şamaldın basımı jürüşü, oşoga jaraşa ne kılat eseptep çıkıp hesap menen aytat. Uşul wagtda şu yerlerinde şamal jürüp atat, şunça wagtda gelet, oşonun negizinde şunça ne bulutlar gelip jamgır jağışı mümkün, kar jağışı mümkün degen boljol menen tajribany aytat. Al hesapdyn negizinde bolat. Bu boluşu da mümkün, bolboşu da mümkün. Köpünçe 40%, 50%dan aşık bolbay kalat. 60% bolbay kalat. Ança-munça bolup kalat. Kede aytat, muna gün kar jağıyt deyt, jağbayt. To'g'rimi? Jamgır jağıyt deyt, jağbayt. Jağbayt gün açık degende jamgır jağgan şular bolat. Oşoň üçin bu hesap menen aytylgan nerse çynygy kança, kaçan jağıyt ana bir gana kim bilet? Allah subhanahu wa taala bilet. Allah'tan başka hiç kim ana bilmeydi. Düşünüňärmi? Demek biz alamatlı belgini görüp, muna kara bulut eken, jamgır jağışı mümkün, kar jağışı mümkün degen boljol ayta alabız. Bu boljol, zanny nerse. Gümbön menen aytabız. Haqiqi yaqini Allah Taala'dan başka hiç kim bilmeydi. Oşon üçin ilmi gayb degen düşünüp algıla. Ilmul gaybdy Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Peygamber da bilmeydi. Ferişte de bilmeydi. Düşünüp atasaňarby? Peygamberler da bilmeydi. Ferişteler de bilmeydi ana. Ana Allah Taala özü bilet. Ilmi gaybdyn negizgi 4 rükünü bolat ballar. Eň birinçi ilmi gayb bu külli bolat. Allah'ın ilmi gaybi külli. Külli degeni Allah subhanahu wa taala birle zamatda dünyanın büt burusunda qaysyl jerge kança jamgır jağıyt, ne jağıyt, kaçan jağıyt büt baryn bileti.
Külli. Sen bolsa biriyle Kırgızstan'da aytışı mümkün, bir oblastda aytışı mümkün. Allah subhanahu wa ta'ala ilmi külli birincisi. İkincisi muhit. Bardığını kamtıp alat Allah'ın ilmi. Qayerge jağan jamgır paydalı bolat. Qayerge sel kelet. Qayerge kar jayt. Kança tamçıyt. Kança tonna bolat. Oşolordun büt barını Allah bilet. Muhitan ilmi. Düşünüңөрбү? Бүгүнкү жагы итте бирок канча жайт айта албайдылар. Kança tonna jayt, al muzirbi, nafiyabi ayta albaydı. Demek Allah subhanahu wa ta'ala jamgırdı jadırat, anın kölömün dağın, anın paydalı ekenini, ziyan ekenini, dünyanın büt barıgını bir zamatta barını ilmi gayb bilet. Kaçan jadırış gerek, jağıştan aldın bilet. Çünkü bu ne oldu? İkincisi, bölükünü ilmi gaybden. Üçüncüsü ilmi gaybde bu kat'i bolat. Zanni olmaydı. Al kat'i bolat. Allah jahit degen üçün jahit al. Çünkü biz bolca men aytkanda jaaşı da mümkün, jaba kılışı da mümkün. Allah'ın hükmü al kaçan jaaşını yakinen bilet. Al kat'i, al yakini. Al oşol vaqtda jahit, andan özgörüp ketmeydi. Düşünüңөрбү? Andan keyingisi dördüncü rükünü ilmi gaybdin. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilmi bila sebep, bila asbab. Sebepsiz bolat. Allah Teala sebepsiz büt bardığını bilip durat. Alem bugün kündögülөр sebep arkılуу bilet. Sebepine bilet. Ular oşol bayağı aparatlardı koyup, şamaldın жүрүп atkанын көрүp, şamal sokkorunu көрүp, oşol natijasında aydı buluttu көрүp oturup anan keyin bir natijага жетет. Jamgır jayt, kar jayt, başka da. Allah subhanahu wa ta'ala bila neken asbab. Hiçbir sebebi yok, hiçbir alatı yok öyle. Allah subhanahu wa ta'ala biliyor. Allah'ın ilmi şunday nerse. Onun için Allah Teala aytып atat: "İnnallaha indehu ilmus sa'a." Kıyamatda kaçan boluşun Allah bilet. Ve yunazzilul gays. Can kaçan jayt Allah bilet. Ve ya'lemu ma fil arham. Yani rahmda, enen kursağında dağın emni var ekendigini al erkek bir kız balağı ne kendigini egiz bir Allah özü bilet. Bul jerde dagı bayağı sura bolat. Bugün günde uziga apart tekşeret. Uziga apart tekşeret, uziden bar aytat. Bala eken, kız eken, egiz eken de aytat. Düşünüңөрбү? Onda bular dile bilip atat ko Allah Taala'nın ilmiga çektilgen jeri jok ko degen sura ertede boluşu mümkün. Biz bayağı suradu kayrap geliyoruz, bayağı ereceğini. Düşünüңөрбү? Allah subhanahu wa ta'ala külli bilet. Çünkü muhit. Allah Teala muşul jaralıştan aldığını bilet de, ineni kursağında kendi de bilet. Oşol nerse erkek bir, ayal mı, musulman mı, kafir mı, ömürü kança, jaşı kança, fasık mı, facir mı, jakşı mı, büt barını bilet. Ölgün şeyin barını bilet. Çünkü ilmi külli, ilmi muhit. İkincisi Allah'ın ilmi yakini. Allah erkek dese erkek al, kız bala dese kız bala. Çünkü bugün günde kayda aytat, özü görsen erkek ekende, törölgende kız törölüp kalat. Kız ekende başla vurup törölüp kalat. Bolup atat bundaylar. Allah'ın ilmi ne oldu? Yakini emes. Allah'ın ilmi yakini. Andan keyingi mesele ne oldu? Allah bile sebep bilet. Allah aparatlar arkalı, uzi arkalı bilip atat. Allah subhanahu wa ta'ala bile asbab bilet. Sebepsiz ile bilet. Andan keyin arham degen negiz kursak emes. Ma fil butun degen emes. Arham dep. Raham dep enenin nemesini aytat. Maskasını aytat. Enenin oşol tüyülçök enenin jatında turgan учурда oşol jerdegini aytılат. Jatında turgan nerseni бүгүн да билбейт. Jatında turgan nerse jatından ösüp kursak kötkөндөн keyin anan аны kim ekenini aytat uzide. Çünkü jatındağı tüyülçöktü ne oluştuğunu, kanday eken, kantı jaralat, kanday bolat, ana Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Oşun için Allah subhanahu wa ta'ala aytып atat: "Ve ya'lemu ma fil arham." Enen jatındağı nerseni dagın Allah özü bilet. Allah özü bilet. Al erkek bir, kız bala kaçan törölöt, musulman bir, kafir bir, şakî bir, said bir, Allah'tan başka hiç kim bil almaydı. Çünkü andan keyingi ayette وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Hiçbir nafs erten emne kılarım bilmeydi deydi. Bugün oturabız, taң atkandan keyin kim bar kim yok Kuday bilet. Erten oşol işini kılasın mı kılbaysın mı Kuday bilet. Köp adamlar jakşı niyet menen jatat, turbay kalat oşa menen. Uktagан boydan kete berdi. Erten menen yok.
Ошон үчүн айтып атат, эртең эмне болушуну Аллах билет. Эрте шара кылып атат, сен бүгүнкү ишиңди эртең калтырба деп атат. Бүгүнкү ишиңди эртеңге калтырба. Эртең кыламын, анан кыламын, дем алышка чыгып кыламын, карыганда кыламын, пенсияга чыгам кыламын дебей деп атат. Түшүнүңөрбү? Эртең эмне болушун Кудай билет. Сен карыйсыңбы, карыбайсыңбы, деп немеге пенсияга чыгасыңбы, эртең бирге кыла аласыңбы, ооруп каласыңбы, Кудайдан башка эч ким билбейт. Ошондуктан бүгүнкү ишиңди, бүгүнкү акыбалды эртеңки күнгө таштабагын, калтырбагын деген аят. Алла Таалам "Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада" эртең эмне болот, аны эч ким билбейт. "Ва ма тадри нафсун би айи арзин тамут" жана эч бир нафс кайсыл жерде өлөт, аны да билбейт. Эч ким айта албайт мен бу жерде өлөмүн деп. Кудайдан башка эч ким билбейт. Ар бир адамдын төрөлгөн жери да муайян, ошондой эле өлөр жери да муайян. Ошол жерде өлөсүн. Кээде доктурханада өлөсүн, жазылган ошол жерде. Кээде жолдо өлүп каласың, Кудай сактасын. Кээде үйүңдө ятып өлүп каласың. Кээде тойго барып өлүп калышың мүмкүн. Кээде тоодо өлүп калышың мүмкүн. Кээде сууга чогуп кетишиң мүмкүн. Кайсыл жерде өлүшүңдү аны дагы Алла Таалам жазып белгилеп койгон. Дүйнөдөгү бүт бардык нерсе Алланын контролу менен болуп атат. Өзүнөн өзү болгон жери жок. Өзүнөн өзү эч ким өлүп калбайт. Анын тагдырга жазылган ошол жерге барып ушинтип өлөт деп. Алла Таала айтып атат: "Ва ма тадри нафсун би айи арзин тамут" эч бир жан билбейт дейт. Кайсыл жерде өлөрүн, кайсыл жерге барып кантип өлөрүн эч ким билбейт. Энналлах алимун хабир. Албетте Аллах алим, бүт баарын билип турат. Алимул гайби ва шахада. Ва хабир, баарынан хабардар. Баарынан хабары да бар, баарыны билип да турат. Эч ким унутуп калган жок. Демек, акыркы аятта "Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада" дегенде эмне кылды? Бүгүнкү ишти эртеге калтырба деп атат. Эртең эмне болуп кетет, Кудай билет. Биз айта албайбыз, билбейбиз. Жана андан кийинки аятта кайсы жерде өлүшүң билбейт дегенден ишара болуп атат. Өлүмгө даярдык кылды. Өлүмгө даярдык кыл. Кайсыл жерде өлүп калышың Кудай билет. Сафарга чыгып сафарда калып кетишиң мүмкүн. Кайсыл жерде болбосун, кайсы заматта болбосун, ар дайым өлүмгө даяр тур, даяр менен жүр деген сөздү Аллах субханаху таала баяндап атат. Демек мусулман ар дайым ахиретти эстеп, өлүмгө даяр туруш керек. Өлүмдүн тартиби жок, туугандар. Адам дүйнөгө келген тартип менен келет. Атасы, баласы, небереси ушинтип келе берет. Бирок өлүмдүн тартиби жок. Тартип менен кетпейт. Биринчи чоң атасы, баласы болуп кетпейт. Чоң атасы туруп небереси кетип калышы мүмкүн, баласы кетип калышы мүмкүн. Бардыгы эле болуп атат. Хаятта күнүмдүк жашоодо көрүп атабыз. Ошон үчүн мен жашмын, карымын деш айырма жок өлүмгө. Ар дайым адам даяр туруш керек. Милдетиңди аткар, хукукулла, хукукул ибадты аткар, өлүмгө даяр тур. Мына ошол аятта Аллах субханаху таала эскертип атат: "Ва ма тадри нафсун би айи арзин тамут" эч бир нафс билбейт, кайсыл жерде өлөрүн. Алла билет. Ошон үчүн ар бир секундта сага өлүм келип калышы мүмкүн. Өлүмгө даяр тур, ахиретке даярдык кыл. Инналлаха алимун хабир. Албетте Аллах Таалам алим, бүт баарын билип турчу зат. Андан эчтеке жашырылган эмес, хабир, хабардар. Аяттын аягында инналлаха алимун хабир дегенден балдар ишара кылды. Аллахнын илми гайбы төрт эле нерсе эмес. Хасыр эмес. Мен айттым, бул бир окуяга байланыштуу Алла түшүргөн. Суроо болгон, ошого жараша Алла Таала мушуларга жооп берди. Болсом Аллахтын илми некен? Чексиз. Илми гайб чексиз, ал алимун хабир, аны эч ким биле албайт. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху таала башка жерде баяндайт. Ан'ам сүрөсүндө أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الله تعالى قرقتاغы суудагы нерселерди билет. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Көрдүңөрбү? Куруктуктагы, суудагы, асмандан бир барак түшсө жалбырак, аны да билет. Зулуматул арз, караңгы жерде кичинекей бир хабба, бир дана, аны Аллах билет. Ал жер бетиндеги болсун, суу курук болсун, өл болсун, бүт баарын билет. Бүт бардыгына Аллахым хабардар. Ошон үчүн Алла Таала аяттын аягында инналлаха алимун хабир ишара кылды. Эмнеге ишара кылды? Мафатихул гайб, жосом гайбтын илимдери ушул нерсеге чектелген жок. Аллахтын астындагы мафатихул гайб бар. Ла я'ламуха иллаху. Аны Аллахтан башка эч ким билбейт.
Al gayipti жазса, жазып түгөбөйт. Аятта окудук го, жердин бүт бардыгын дарактарыны не кылса, калем кылсак, суулардын бардыгын сыя кылсак, жазсак, ал элму гайып түгөбөйт. Себеби Алла Тааланын башы да жок, аягы да жок. İptidası da yok, intihası da yok. Андай zatı жазып mümkün emez de. Gayri mahdud da. Ani mahdud kılış mümkün emez. İnsan, adam balası dünya mahdud. Onun için bunu жазыш mümkün. Allah gayri mahdud bolgandan keyin ana ayağına çıkış mümkün emez. Düşünüktübü? Demek Allah Taala barыбызды каерде бойлук, barыбыздан kabardar, barыбызды bilip durat. İçki dünyabızdı, жүрөгүбүздү, өзүбүздү каерде болсок Allah bilip durat. Ошон үчүн Allah'tan korkup yaşaş gerek. Ahirette isteş gerek, dünyaya azgırılıp kalbaş gerek, şeytanға azgırılıp kalbaş gerek. Ar daim bizim maksatımız ahiret boluş gerek. Allah subhanahu wa ta'ala mağa dağı şeylerge de tawfik versin. Barыбызды şeytanın şarıdan, şeytanın azgırlıqdan, dünyanın azgırlığından öz saktasın. Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente.